Nagalianga all jantia komersial vehiculation nere penmania kani kajing yarak plakat haki stan ki oper ko em po rilom jantia na do west jantia hill district barkam jo le ha east jantia hill district ko i kam kaseng kinong kamai gari da percak juri kur penrem juri le ye ke sorkar MDA ko wa da knyot pen pelan hado kate ye i kam ki driver ki nongla ki wo imsngi ukamai jak po de kam kamai gari hawa keruni segini ki snem gero deb ar snem wa yo am kecing how le thmai yo new covid-19 wa bon na kinong ki mala kam tam ki driver yo de dali kamai kamajo kamai karudang berkhadi gini cing sendet ke sorkar depan kerek kam go de yo ye go hukum na ne go order na tai na po Delhi ko yo pen ku ye dor yong kini ki parmin na kali hajar cega khatsan hajar ban bentagi kari go MAC depan ku hado ar fasan hajar kani deman go cing ko kro do kate ye i kam ki driver ki wo kamai yo pendapen biang haga yung go sem go im so go wi ko wasnyau si utip kajing yo ben kajing knyot ben yong gani ke sorkar MDA ke sorkar Meghalaya yong i wa de yo i waro wa kajing kudor pelat yong ka umpniang garina do ko petrol garisel kani bo ko skiet kajing ko kro do kate i kam ginong ki mala ba di jing to ko ni ki sen kamai gari ki waro hapo kalama yong ka all jantia commercial vehicle ida penrem jori gani kajing le yong sorkar wat kamot TV wa to wa mari kuruni bunai ke sorkar pen krek kam go yo phain ye ki driver ki tri gari gim phem lep su ya kini ki parmit bar hijing to ko ni na kaliang yong ka sen ida do wa jori ko sorkar wo extend go lene ko por ko sakat tu kan ni bunai hijing to wo ki parmit te haperchang i chem wo video wo assistant commissioner yong ka transport long da khanai i wa to wa kini ki order waro wan gina Delhi ni tai maka cingkeli kami ini kata to dari ka sorkar Meghalaya yang im ko kecing ba kle ko kecing iram i yukrumi ki fa cikatai ka dorbar thawa nei tai dau pen rem jori ya kani kecing le yang kani ke sorkar Meghalaya kamtam kolek ben i kirit kiria ku imsni dai kam kamaja kpo dagi kam kari yang i ayahnya ini neliang ke association yang ke neliang mau yang nongre namta yung igi wa kamay gari niti liang wa kamay sa juay kerpat ya ka sorkar MDA open here door sebagai ya gani ka pensengek sebagai ya gani ka tourist all India tourist permit open nek sebagai listed kami wa kamay jakpo wo yo ay bam na ka kamay gari ya te ka sorkar memperkhat be ni wan yo ya kata ka pisau su ya kata ka permit nagalih jar sa ka arpusan kam kini ginon esi khasana jasan spa katewan laduk nin snem haduk nin snem dem ga lockdown kejing kamai lam yoi tu su kot gari la da ai naduk ga DTO depan pu kot gari haduk ga STA la pu kot gari haduk ko pniang ku te karpat ya ga sorkar MDA upen sengek chwa ga upen trekam ya ga ni ga permit i dap i daga mensim osnya pia wada yoi kejing warm up ke sorkar i apo ka stri yang ko all jantia commercial vehicle ya lai langi nadu gini ki banai udah dep udah kerpat i debu i de kejing tho sa sorkar kamtam wi to ke transport department wa uap ko udam so ko pen krekam ya gini ke permit mo wada tip i wo pen krekam ya ko all India tourist permit rei ina kaliang gasen kari yang itu ko kamay na jantia hills hills mur po kasti yang iya ikerpat ina sorkar wato ladaman kan man le upene sya ga yegni ga listed tourist permit kwa i bergrek kam gi ko all India tourist permit wato i thau elai po asam sabar yang kasti yang im julai siwi kwa le to jingrem dor gawi awle i listed tourist permit chongdor ga do 2000 dispa system Henry mintuan sorkar kwa ko bergrek kam ye gani ko all India tourist permit wa ye ki isi keri ku MAC chongdor ki hadu arhasan hajar system wa ki non AC chongdor ki hasan hajar ka system kate to kecing yang i kam tri wa ki nong ya keri ku am po kaseng wa uki i upendap i ki kot keri nemo uki i wo pusai ki kon ki yang i mo
Dayoi sekawi le hagini kisni gajing kudor berpalat pot gayong kapniang na do petrol ke distal. Katele man ka gajing wobo ii. Sekawi le hagani kaliphaw tadik dekut ipor yang sarkar wilat ii wa renew i ki got keri lam renew i the top five ni de gajing oman i perdi ni lockdown na do ka fast lockdown do ka lockdown hadu oman hadu kat ni i chem jing i de i kerpat i ke sarkar kerpat i ke transport department kerpat i bor yu halor warok MT wo wi penban ini was nyau ha pen krek kam swa ya gani ka state permit kama i kwai weng nok chwa ya kata ka all India tourist permit wo kam ju le la do toy wo hoy siang bahapat ya kecing kudor balat yang kapniang buku i na gui kesni lagi dan dikitien yunuti wo sarkar wo ap ko yi siang yang i ini lamayong na tubo kalau ni kiko ya dar di lamayong na angkan tu no. Baik yo biliki itu lai u. Biang kiko mah. Di lamayong na biang. Barang tu menurut tuntutan ya biang. Lai blok. Yang kagak sama ini. Tak usah bagi member yang iu lai dah last duk ni, ialah igeri uyun. Yo malal paham itu ni. Duduk sini Peter Pom. Terpom dia. Nga kamunong, yalam yung ki. Apo isentia taksi onar.
driver macam gejing yoi ke peniang ku makudor mana kesni mana pai ke bai kari dang manu kamjo minta ke tau macam gejing yang bahag sarkar pai dem i jing ke ui wakamai maling kesni dari bengkui ke bai kari tak gorok pai ba untuk isnya dalam bengkui ke bai kari ini on dia tak bagi pai ba dia nang ke sarkar apa jing dawai ui kami ginong ya kari senyap ha penyer dor gi ya umkniang 100% la arsnem njo ila likhi sarkar kam jing map ko yi tax wofer de yui hadu gi tax wofer kudor adu ke permit kudor senyap ha sarkar pai yi urit uria macam jing man lagi sini wakamai i gate pratli tax wahab isu berkat ya kari giyong wakamai pembiang ya kari motor cna ya kari mo urai giyong kasem ikon giti bomyo de pelang sakisti le hab isu kate dabon pha wayui dabon wacatan kisti bomji di pendap pembiang menjadi isu kisti do ini kenten senyap bahag sarkar pai ya duit uria penyer dor ya peniang kenang le yo ye pendiang kot islam yo